Transfer news update muri aka kanya biravugwa ko Manchester United yamaze kumvikana na ekipe ya Royal Antwerp ku musore bita Sen Lamens, umusore w'umubirigi ukiri muto bazaniye kuba aba umuzamu w'ikipe ya Manchester United. Biravugwa ko Manchester United yamaze kumvikana ni ekipe kuri miliyoni 20, aho iyi kipe yifuzaga miliyoni 25. Manchester United yegeranye ibiganiro n'ikipe bamara kumvikana ko bagomba gutanga miliyoni 20 akazongeraho ama add-ons. No musore nta nubwo ari muri squad y'uyu munsi ekipe ya Royal Antwerp iri bukoreshe mu gukina umukino w'uyu munsi. Biravugwa ko rero deal yamaze kurangira, abenshi bagahita bibaza ko ese Andre Onana arasohoka cyangwa araguma mu ekipe. Biravugwa ko uno muzamu aziye kuba yakompetana Andre Onana, ariko nundi ikizere kiracyari ko Andre Onana agomba kuba umuzamu wa mbere w'iyi ekipe ya Manchester United, ahubwo bakaba bazaniye no muzamu kugira abe yaba umukinnyi w'igihe kirekire kuko aracyafite imyaka mikeya. Biravugwa ko rero deal yamaze kurangira muri ekipe ya Chelsea. Biravugwa ko abakinnyi benshi bari gusohoka muri iyi minsi ugezweho muri aka kanya ni Karni Chukwemeka. Biravugwa ko yamaze kuba yerekeza muri ekipe ya Borussia Dortmund, aho bivugwa ko ekipe ya Chelsea igomba kwakira miliyoni 25 bakazongeraho Selon Kroos. Bikaba binavuga ko umusore bita Anselmo nawe agomba kujya muri ekipe ya Borussia Dortmund nk'intizanyo. Akaba bivugwa ko nyine mu kuba intizanyo bivugwa ko agomba kuzagaruka sezita muri ekipe ya Chelsea the Blues. Mbibutse ko baguze umusore bita Julio Enciso bamutiza muri ekipe ya Strasbourg avuye muri ekipe ya Brighton and Hove Albion. Muri ekipe ya Manchester City naho biravugwa ko ekipe ya Manchester City yamaze kumvikana n'umuzamu bita Gianluigi Donnarumma, umusore wavuye muri ekipe ya Paris Saint-Germain urimo arifuzwa ni ekipe ya Manchester City. Biravugwa ko uno muzamu yamaze kumvikana na ekipe ya Manchester City cyo bita personal agreement. Bikaba bivugwa ko Manchester City iri mu biganiro na ekipe ya Paris Saint-Germain, gusa bikaba bidependinga kuba umuzamu wayo Ederson Moraes yasohoka muri ekipe. Biravugwa ko ekipe ya Galatasaray ibirimo, ariko bikaba bivugwa ko uno muzamu yamaze kumvikana na ekipe ya Manchester City. Igitegerejwe no kumenya Ederson azasohoka cyangwa azaguma. Nasohoka nibwo Manchester City igomba guhita iyo buryo yasinyisha Gianluigi Donnarumma muri ekipe ya Manchester City. Nanone biravugwa ko umusore wayo Savinho ekipe ya Tottenham Hotspur iryamiye amajanja irimo iramwifuza nyuma yo gutanga bid ebyiri zikangwa. Ekipe ya Manchester City ngo uno musore Tottenham Hotspur irimo irifuza gutanga miliyoni 70 bakareba ko basinyisha no musore. Bikaba bivugwa ko naramuka asohotse ngo bagomba guhita bajya ku musore bita Rodrigo Goes wa ekipe ya Real Madrid. Biravugwa ko Rodrigo Goes yamaze kuvuga ko yishimiye kuba ari muri ekipe ya Real Madrid, ariko Real Madrid yari yavuze ko ibonye miliyoni 100 yaba yamugurisha. Biravugwa ko rero Savinho arava muri ekipe ya Manchester City, barahita bajya kuri Rodrigo Goes kuko Josep Guardiola yemera uno musore w'umubreziliye. Bikaba bivugwa ko rero Savinho ngo bategereje kuba yakwifatira umwanzuro arahaguma cyangwa arasohoka. Si uwo gusa, Manuel Akanji nawe biravugwa ko agomba gusohoka muri ekipe. Ekipe ya Manchester City iri mu biganiro na Galatasaray, umwanzuro ngo ugomba kuba wava muri Manuel Akanji, ariko biravugwa ko nawe ari mu bakinnyi bagomba gusohoka. Na Ilkay Gundogan nawe biravugwa ko agomba gusohoka muri ekipe. Afite proposal nyinshi muri Arabia Saudite ndetse no mu maekipe menshi yo ku mugabane w'i Burayi. Muri ekipe ya Chelsea biravugwa ko nyuma yo gusohora abakinnyi bagiye batandukanye barimo barashaka gusoza deal y'umusore bita Alejandro Garnacho w'ikipe ya Manchester United, bakanasoza deal y'umusore bita Xavi Simons. Biravugwa ko rero Garnacho iki cyumweru kigomba kurangira yabaye umukinnyi wa Chelsea kuko bitangazwa. Biravugwa ko Manchester United yavuga ko yifuza miliyoni 50, bagatanga 40 nk'ibisanzwe, bakazatanga 10 z'ama add-ons, ariko biravugwa ko ibiganiro bigeze kure. Chelsea irimo irashaka uburyo yasohora abakinnyi bagiye batandukanye nk'aba Nicolas Jackson uri muri ifuzwa n'amakipe menshi agiye atandukanye, n'umusore bita Christopher Nkunku. Mu masaha 15 ashize ekipe ya Aston Villa yamaze kuba yasaba ubusabe mu ikipe ya Chelsea kuri uyu musore. Biravugwa ko rero Chelsea itegereje gusohora abakinnyi maze ikinjizamo aba basore babiri, igahita isoza isoko ryigura n'igurisha. Si ibyo gusa, muri Manchester United biravugwa ko nyuma yo gusoza deal y'uyu musore bita Lamens, Sen Lamens y'umubirigi w'umuzamu, biravugwa ko ikigezweho n'umukinnyi wo hagati. Umukinnyi wo hagati urimo irifuzwa cyane ni umusore bita
Karius Bareba nababwiye ko byamaze kurangira ikipe ya Manchester United Brighton yamaze kubakanira. Biravugwa ko umusore uri muri ifuzwa cyane bamwita Angelo Stiller, umusore ukinira ikipe ya Stuttgart. Bikaba binavuga ko atari we wenyine bari bifuje n'umusore bita Morten Hjulmand ukinira ikipe ya Sporting Club de Portugal. Uyu kapiteni wayo w'umunyadanemark nawe yari yifujwe mu bakinnyi bo hagati. Biravugwa ko rero umukinnyi ugomba guhita yinjira ni umusore wo hagati, ariko bikaba bigomba guterwa n'abagomba gusohoka, harimo nka Anthony Mateus Junior dos Santos. Ikipe ya Real Betis yari yavuze ko iracyamwifuza, nubwo yari yavuze ko yifuza kuba yamutira. Manchester United irifuza kumugurisha, na Garnacho wifuzwa na Chelsea, n'umusore bita Jadon Sancho wari wifujwe mu minsi ishize na AS Roma, rwose yari yamaze kumvikana na Manchester United, ariko uno musore akaba yahakanira iyi ekipe. N'umusore bita Tyler Malacia. Aba bakinnyi ngo nibaramuka basohotse, umukinnyi ugomba kuba yakwinjira n'umukinnyi wo hagati, maze Manchester United igasoza isoko ry'igura n'igurisha. Igitegerejwe ni ukumenya abagomba kwinjira, gusa abagomba gusohoka bo bamaze kwanzurwa n'umutoza bita Ruben Amorim. Si ibyo gusa, amakuru agezweho muri aka kanya, umusore bita Rasmus Højlund ngo ikipe ya Napoli ibiganiro bigeze kure, bamaze gutangariza umushinga uno musore w'umwataka w'umunyadanemark ukinira ikipe ya Manchester United. Biravugwa ko ikipe ya Manchester United yamaze guhereza uburenganzira Rasmus Højlund ati nashake ekipe. Biravugwa ko Napoli yamaze kuvunikisha umusore bita Romelu Lukaku, bikavuga ko agomba kumara amezi ari hagati ya 3 na 8 hanze. So rero biravugwa ko Manchester United na Napoli ibiganiro bigeze kure ku musore bita Rasmus Højlund, ariko bikaba bivugwa ko bagomba kumutira bagashiramo na obligation to buy, bakabamugura. Uno musore nawe yamaze gusaba ikipe ya Napoli ko mu kumutwara agomba kuzabona imikino ihagije, bakanamwireka icyizere ko bamwizeye muri projet yabo. Biravuga ko Rasmus Højlund nawe bisa n'isa agomba gusohoka. Nanababwira ko umusore bita Joshua Zirkzee, umutoza Ruben Amorim yamaze kuvuga ko amwifuza kumukoresha, ngo yamukoresha nka nimero 10, yamukoresha nka nimero 9. Biravuga ko rero Joshua Zirkzee agomba kuguma muri Manchester United ino season. Umusore bita Tyler Malacia nawe biravuga ko na AS Roma iracyari mu makipe amwifuza, ariko ntiharamenyekana ikipe izamutwara. Muri ekipe ya Bayern Leverkusen biravuga ko umusore wayo Victor Boniface yamaze gukora ikizamini cy'ubuzima muri ekipe ya Mirase. Gusa biravuga ko n'umusore yasubiye mu gihugu cy'Ubudage, ategereje ibisubizo biri buve muri medical test yamaze gukora uyu munsi, maze bikavugwa ko agomba guhita yerekeza muri ekipe ya AC Milan. Biratangazwa ko ekipe ya AC Milan yamaze kumvikana na Bayern Leverkusen ko bagomba kumutira bakazashiramo obligation to buy. Igitegerejwe no kumenya ikigomba kuva mu bisubizo